Sasisian pan ipinang subhay pi baro sa kanika channel kajungi bat haganika video ngin pe ya kanika post kabrang sulat thamaya po Meghalaya. Subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru kana mo pinumdo iki videos ki upload. Phila ban follow ru ya ka Instagram account kajungi. Ya kanika post la apply daka district selection committee lanika DSC West Jante Hills District Jawai mentau banai arajar apsa. Kakteng jung nika post kadai weaving demonstrator. Kanika post ka light artillery Wat ke age limit dan kerta ka berduk kedai kat plus 6 maka berhaduk kedai le plus 6 kandan ka upper age relaxation haduk sans 6 iki schedule cast dan iki schedule tribe candidates ka salary le ka tulap kedai pay level 5 maka educational qualification kalang kumne peladiban pendap ya ka matric le ka kelas 10 paru peladiban pendap ya ka R6 certificate course haka handloom naka handloom training institute Mendi Pathar Nagara Hills District Meghalaya. Ki candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply ke post pihak ban apply online link ba ke website jaka DSC West Jante Hills District ba ya ke link lah apa description jaka dengan video ki candidates ki bla dapat register mensua kim dan kam shu ban register ki laban shu login ban ki laban apply ke post ka official advertisement ngal apa description jaka dengan video di pilaban download ba pilaban pulih ya ka